Nina wekote kocha kithiwa kicha kwaila nina udhocha ingina mokweli kithiwa nindi uvingu ya kameme kaku na kithiwa nindi ukwatiania na ituko ivinda ya mbe nina udhocha na mokweli ito manithie mauvola mendhini wa mathangu maitu maumundi nyeni tuwabeti wa mwania na nina udhocha nina ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation naambia na mauvola mendhini wa ithangu ya The Standard. Mavala manengetwe uito ithangu ni mauvo makoneti indi ngusa nisio na confusion ila inthini wa ndekesi ya KQ inthini wa ukui wa nzeveni weweta kana indi bena ulusa ni wende vamwe na wangangania ni mavala manengetwe uito ithangu no ya The Standard. Tuilika mauvoni ni kana ithanguni ya keli ya The Standard. Red alert, hunger crisis looms as drought tightens grip on counties. Kana indi bena moisio wa monyao nanza kana wekumbilite isio si kwenye vandhi ya Kenya. Wale isio ili itoangu etendhini wakukunikane monyao ni isio siya Wajir, Garissa, Marsabit, Tana River nisio kunikite vanene vibala enendi mbe katikati wa milioni ili katono itano ni mama kunikite ni monyao nanza kumana kwitha ine mbwito wite balaindi indo siende na kukua kumana na monyao kwitha kutena nyeki kana kutena kiwo isio ni isio siya Wajir, Garissa, Marsabit na Tana River balaindi isio siya ukamba na sio isimu siya ukamba siende na ukana ina kwa tiembua nini balabe na moisio wasio kwikumbelwane monyao nanza walainde munini wa President Professor Kithure Kindiki watakana serikali ni kwithiwa ile cha bilioni 4 kila mwei nikana kutethesya kukitana na monyao vala mimi nitaonenga na mbale wamwana kiwona ndawa kutethesya isiile ikunikite vanene mathenda indi makundi na andu mangoyo lo kutethesya kulikilira na kutethesya kukitana na monyao lo kunwe ndi ya Kenya ndeno isio siki bathokanyo vandhi ya Kenya wale ndi isio mbingi inethiwe ite ukwata kana ite ukwatambua yanite ni mabola maithanguni ya keli ya The Standard. Ithanguni ya karatu ya The Standard ni mauvo makonete indi mabisa mabolisi alama manyamaisie mutumia umwe wa ndwa itina wake kwithwa avinyiwe na plies ni kana kwitikila ikosa utekite konana wakana anakonasiwa na ikwani ya kukon mundu umwe silingi ngili manele na 500 walokolesya indi ni wakwatiwe na atu abakiseseni cha polisi na kuvinyiwa na plies na kula simedwa kwitikila kanani wosi ilo biesi bala indi itina waikwani thi kutwaiwa na kuthela bala yambiye mwezi wa thanthatu mwaka wa 2020 mwaka na 2021 mwezi wa thanthatu matuku 14 nini ibikie muthia bala indi ikulasimika na serikali ikulasimika kuiva mutumio wa ndwa silingi milioni 1 ikwani yambiye 2021 bala ibikie muthia indi omuthenyane wayo itina wakwitha mati ya report kuona nyakana mutumio wa ndwa ulani mundu muka ndaosa kana ndapokea silingi ngili sumaneli na 500 bala indi serikali endekie mwibeti na wakumunya macha kwa kumubinyi kana mobisa mapolisi kwitha mamunya maisi kwa kumubinyi na simuongone kwake ni kana kwitikila utaika ni kwanila kana ni mabola meithanguni ya karatu ya The Standard. Ithanguni ya kana ya The Standard nwithi ya mauvo makonete indi chama cha ODM kana ngwatanio ya UDA na ODM vlaindi muthenyani wa iyo metwa isia umbano kiwanzani cha Kamukunji kuya Kibera walaini mawetie kana mawetie mawendekethio la mekwenda na ni vatonyeka Mount Kenya ila yanengie President William Ruto monini wa President ikaleo musapoti kethiwa aketikila wendekethiwa chama cha ODM wendekethiwa chama cha ODM ni kwenda manewe mwanya wa monini wa President na kethiwa UDA iketikala kana President Ruto aketikala kunenga ODM mwanya usu ni vatonyeka isio sia Mount Kenya sikalea kumukonia kuna kana sikethiwa kura sikethiwa sie nini ni kwithiwa
amathamie na kuthi chamani cha ODM pala ndio Oburu Odinga kuetakana ni lazima makwatianiani kana metie myanya yikithukanyo ya serikali yasekana 2027 ni lazima methia wa thini wa serikali ila ikethi wapo ingi ithanguni cia kana nwithia mavo ma Oburu Odinga kuetakana mo maina wendi kana maina any intention ya kukuthwa mundu na umwe chamani kiu cha ODM ni kwithwa mena ngwatanio ni kana kwikithia kana 2027 ni meyosia ivila siki bethokanyo na mbingi va ndi ya Kenya ni mawala mithanguni ya kana ithanguni ya katano ya The Standard ni maubo makonetie indi ma principal ma skulu kwithwa mewetwa kwitha mathitia mbesa mbingi kwa manyawala maende na ulika maskulu kana maitia fees mwingangi kubitola serikali yendekethete wala indi cluster 1 ila ni skulu cia nationals amanyo mekwendeka hakwiva silingi ngili 53 sina maana 5 yolo then wa skulu cia nationals izuni pa year vala extra county schools land cluster 2 sikwithi wasithiva sekana serikali yendekethete sive silingi ngili 45 kana 45,000 cluster 3 ila sitawasi ya county school siendeka kwiva silingi ngili 40 kwa mwaka vala indi pavingwa mbesa ingi cia mauti yose kwendeka kwiva vala indi alimu kana ngwatanio ya sie kweta kana ma principal na alimu wangi wa skulu mendekethia kana nimende kuitia sie mbesa ingi sivo cia kuyandekithia nthini wa ngwatanio ya sie ila makwendeka meve ngili 20 cia parents association wala indi asingi melo na mega kwendeka meve ngilinya na maana 5 kwa tamu umwe cia development kanila asima sita muno cia activity wala indi serikali ikwenda ma principal matani tena motusu wa kwitilo vya mbeange kwi asieni kwithwa serikali nenganite mitalatala nenganite fees ola asi mailite kwiva kwa mwaka nthini wa maskulu mekvethukanyo mambite ma nationals extra county vamwe na county schools mawala methini wa ithangu ya thanthatu ya The Standard mawabo makonete ndi ulusani na wangangane ola wikombelete ndeke cia KQ kana airline ya KQ vala ndi kuweta kana silingi bilioni ya na mwezi siminito vothe wanthini wa airline ino nongi yukile nikwithwa ni abalukile indi bengwa kithito kana bengo na nyowa kana ndeke no nitonya kukila amwe malama thoko mabo maiweta kana ila ndeke no yanangika ni meta cia spia kuma ndi anza indi kwena na okunikili bya kana spila sitaswa ni cia athukumi alame onthini wa KQ alama thukumi avu KQ maiweta kana indi on spare part seta wae sikita ukuwa ndekeni ingi siketwe vala indi lovia mbingi cia ni kwithwa spare part set wa second hand kindu kile kisikumi hande kino kwende yana kwana ngika ivinda kwa ivinda vala indi ene ndime thitumela lameka kwitha maikui swa ndambuka yo kana ndambuka sio cia nthi cia nza ivinda kuthile ngi weta kana bena waluku munene nthini wa ukui usu wa Kenya Airways kana KQ vala mwaka wa 2022 baina wasio wasilingi bilioni 38.2 kana KQ ya isi silingi bilioni 300 na nyanya katono ile nisio siaye mwakani wa 22 wala bena utheu wa 25% ya ukwati wa ukuyusu wa KQ ni mawala methangoni ya thanthatu ya The Standard makakila lingine thangoni ya mwanzao isu ya The Standard mawala methini wa ithangu ya nyanya The Standard mawala konete usakwani wa nthi ya Uganda ulo utwaiwe kana ulo utwaiwe muthenyani wa omonthi vala indi isi kauta iminite kwikiwa na usesei ukongela thisi ya Uganda ni kana kwikithia kanene nthini matwa isia onyuvani usu kwanza ala ya ilite vana indi bya wetu kana opposition candidates ni manyamai to mono na ni manasi tokotwai cia campaign kana ngalika ya ulei ya thisi ya Uganda vala indi ngalika ya ulei nene ni kati wa Bobi Wine no kwitha indi ena vinya mwingi ena Yoweri Museveni na kotia kapena au kiti angema kivele chucha o president vala indi bewe tuangalike oleni na nyama itu munona kusiwa kotwa isia campaign vala indi ene nthi manthi ya Uganda mekwithwa indi maisa kuwa president kwi muthenyane wa omonthi
peweta kana indi internet ni minute kuvingwa ndisu walaindi munene wa communications wa ndisu ya Uganda tunawetie kana indi internet is suspended when the meka metumika na public maikatumie bakuma muthinyane wa iso kwambia saa 12 nginya umundi thia Uganda weta kana ina internet ni kana indi kusia maundu meki bathukanya hala indi nawetie mabala meithangu ni akenda na mabo makonete ine thia Uganda bala indi President Yoweri Kaguta Museveni withitwe utongo-ini kwa miaka 40 na hiyo aithiwa thiche kivile ki kwa tamu wa mwanza kana 7th term ethitwe utongo-ini kuma 1986 no woseleile kuma kula kwi alama yevo Milton Obote na Idi Amin Dada alama tongo sendisu bala indi ibindani yake ya kuite utongo kwa ibinda yambe waweta kana ni uthuku mundu kwemea utongo-ini bala kiki thito kana amina kwa utongo iki ndavya yetheka wathuka nondu wawetete kana mundu ndalite kwemea utongo-ini we eweta kwitha emete utongo-ini na yu asumbikite ndisu ya Uganda kwa miaka 40 kumela boseleile kuma 1986 ni mambo ala mithanguni ya kenda ya The Standard mambo ala mithanguni cia kenda nimeweta kana indi za masya kukitia aki kana ngwatanio cia kukitia aki cia NND Mwana Pan African Defenders of Democracy meweta kana indi usakwani wanthia Uganda no likilile kana vena ulusani wende buna kana ni vatonye kama usungio makalikililo na kungewa wala indi usakwani usu meweta ta state sponsored kana indi ngaliko yoli nengetwe mwanya banene kana meke tengaliko ya ula utongwe kana ya President wa ndesu ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndi kuyo mundi niho enende mandesu mekwithwa kana mind or uni minde na kusakwa President pamwe na tongo yangi mekivathuka ndini wa ngava sivathuka ndesu ya Uganda mabala methangu ni 10 ya The Standard mabo makoneche indi omumbunge ndindi Nyoro itinawake kuthesia fees wa school patam kwetha silingi 500 walaini amanyua mekwithwa meikwata free lunch ndini wa sukulu 65 siakilio mbunge kiu chake walaini ni amanyua bakubingilie 12 kati wa skulu 65 schools ndini wakilio mbunge kiu chake weta kana ni withitwa ekwata motethi kuma kwi andu mango ya lau walaini nimo kana andu asumango ya lau maithite maibo thea na kumotethi sa kwikithia kana kisomo ne cha ile kilio ni mbunge kiu chake na kulasmika indi kuthesia fees ngina silingi 500 moka kwa manyua madi weta wana bumbe ni asima neva 1500 per term na mbese su maivani sio sitethia ya sendeni wa school feeding program de mauvola methangoni ya 10 ya The Standard mavo alaindi mana raise ya eyebrows kana makulio mainge kwi abunge ange ndene wa ilio mbunge siki vithoka nyweta kana batonye kata kana mbese ila manenga cia NGCDF nisio Nyoro kutumia ndene wa kwa kama skulu ndene wa school feeding program na kutethesia kuiva fees balaindi umedile na kuweta kana ena atethesia angi alama likililite na kutethesia ndene wa maondo makonete kisoma kilio ni mbunge tu chake aro tukilania mavo la maithanguni ya The Daily Nation tukilania mavo la maithanguni ya The Daily Nation mavo la manengeto ito ni mavo moko ni kisomo balaindi amanyiwa mbe wangilima na nyanya la maneki mutiani wa KJSEA na me okwikwati wa kulikandini wa skulu cia senior secondary minus olika bado me omusi amanyiwa ngili mana nyanya mene solika kana mene so report ndini wa skulu cia senior secondary school walaini mbe wa kana amanyua 300 no momo kama maminate na report ndini wa skulu cia kwa walaini asime kueta kana kwa skulu ya momo mekwenda fees wewe wonde kwa tamu skulu ingi sienda fees wewe kwa mwaka usiombe walaindi uheta ingisi ingi ni yolo wa transfer walaindi sima na makwata kana manane ngwe vinda ikubi ya kubindwa nyama skulu ala amanyua wo mana itito ange maiweta kana traveling kana kuma isiyo ile mana itito kuthile ingi no mende kuyombanesia ndambo kaisu
balangi meweta kana mometele obasari kana sponsorship ni kana kwikithia kana amanyua mo ni mathi maskulu asuni mabola meithanguni isu ya Kelly ya The Daily Nation na bala ndi angima kwa asia fees ni mwingi ma principal amwe metha mathietia fees mwingi mailasmitha kwa tamu mebe tamu mwetukulu angime lasmitha kwa mwaka umwe tukulu maiweta kana ki nigisi kinene ni kwithwa manyua aingi mai wiki tekulikanthini wa school isu cia senior secondary measeka na indi amanyu kana say the amount of 22,000 is the amount a parent said is looking despite having kana measeka na ni melaspa ku basilingi ngili 22 na kutuka ni matumite mbesa bingi bakubi 15,000 kumbania mwana wo maya the school mailasmika indi kweva mbesa mbingangi palama kwasekana mama principal maithitwe mai medukisia balainde school umwe wekuya Meru ominito kwata manyoe 10 moka bala iku expect 720 learners kana school we Meru we expect kana wina we kwatyo wa kosa manyoa mana moza na miongo elindi kupikia uni ya manyoe 10 moka mo ominite kulika ndini wa kimanisio kimwe kuya cha Meru school ni mbola medhanguni ya Kelly ya The Daily Nation ni mbola mkonya ndi kukeda nilia kwa manyua kuma junior secondary kulikanthini wa skulu cia senior secondary bombe ni minister wa kisomo Migoso Gamba na wetekana ni maminite kwikia mawala ni omonthe kwikithikana amanyua ni makila nilia batema thija ndi oyu asime wetakana vena isi sibo cia fees sibo cia ndamboka sibo cia kwetela basari sibo cia ma principal kwendekethia fees webwe ende ni mawala maithanguni ya Kelly makakanilya ithanguni ya karatu ya The Daily Nation ithanguni ya thantatu ya The Daily Nation mobome okonyende usakwani wa ulo kutongo ya nzama ya asomi mame kana LSK wale ndi Faith Odhiambo itina wake kuma munini wake Mwaura Kabata yachekana ni wotonyelela koselela mwanyo sini kwitho manatongo ya LSK kwanzia ila ya ilite ni mbola maithanguni ya thantatu kakila lethanguni ya Mwanza ya The Daily Nation ithanguni ya nyanya ya The Daily Nation wo kwithia moboma konete ODM tells rebels to leave as unity drive starts ahead of 2027 kana indi ndongo ya chama cha ODM ya sakana alama tekwenda kwa chamani kicha ODM ilete kuma okabola mabindite bateku kusisia mwane ko chamani ki ni kwithwa mo batawo ni kwikala na ngwata niyo nginya 2027 kana kwikithikana ni mosa ibila mbingi na kunegotiate kwa myanya yo tongo yiki bathukanyo 2027 vala ndio mbana ni wayo amekati wa tongo ya nene thini wa chama chwe mwandiki Edwin Sifuna Wycliffe Oparanya na munini kana chairman munini wa chairman wa chama kiu mena bika umbanoni ulawe mothanyane wa iyo ando metiwa na makulu batonye kata tongo anene chamani kima kaima ubika baiweta kana be na mwaniko thini wa chama kiva la uburu bia iye nzeke isusia kana be na mwaniko aiweta kamone makwati aniena kukulia atongo chamani ki kwende ya kukwati anene kana kwikithia kana 2027 nimethiwa na vinya mwingi ni mawala maithangoni indi ya nyanya ya The Daily Nation ithangoni ya kenani mawoma konete utandithia na indi thangoni ya 10 ni mawoma konete indi malila yombwangiwe ya governor wa Matangi olani governor wa Kiambu Kimani wa Matangi kwitha yombwangiwe muthenyane wa iyo onakutuika indi koti umwe ilobi inu inenganite mwamulo wa tandithia ala mekisioni chutanya yomeka kuithiwe ni maindio bathukanu na mwamulo su na kuombwanga maviasala asu vala indi wa Matangi kwetakana no kwati anziela siailite kwikithia kana ni wakwata aki asia ithito po kuma mwaka wa 1994 kana mabiasala asuma ithito po aiweta kana ki ni maundu maki udeti na kuweta kana we ki kithi musi ya kuthukuma andu ma county su ya Kiambu na kana ende mathukuma kwa weke ku o ende kusukumia aki ukwate kana kuma na mali su ibikie na kuombwangwa kiwanza ni chu cha nyayo
Wani watu vikaindi muthia wa ukunikilitwa mathango maitu ma umuthi kithia kana ni wakwatia mathango asume ili wisome mauvo asu kwa withiano. Ninetwa Betty wa Mwanya ndukathiva asa tukithwa tucokethia na mwenyuto wa umuthi tumanyane chao kiende thini wa muvia wa kisomo niki amanywa aingi matanamba ulika thini wa imanyisyo ino serikali kana muvia wa kana mutalatala wa CBE wendele nesai kana serikali nina kunianguka thini wa mutalatala wa CBE ndukathiva asa nitucokethia na mwani witu wa umuthi. Nitwa Betty wa Mwanya.